Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are heading to Hong Kong. But before we fly to that country, ato usang ibilin si Willow sa iyahang vet. Aww. Wala in town siya'y idea. Si Willow ra. Hi guys! It's okay, Willow. Nanilak na. It's okay ra, nilak na. Naabli na siya, si Chico. As you can see, even if naablihan na ang iyang part sa cage, sad gihapon si Willow. She wants to go outside. And yes, I was crying while driving back home. I'll surely miss you, Willow love. And so, naabot na ta sa Mactan Cebu International Airport Terminal 2. Our flight is at 5:45 in the afternoon, but 3 hours before that, na namin sa airport. Excited yarn. Pagka-graduate na mo sa immigration officers, of course, we tried to settle down. Nag-snacks, nangape, nag-relaxing. Relaxing pa na ha, pero nabiyaan gihapon hapit sa eroplano. Ang specific na reason kung ano hapit ni mabiyaan sa aeroplano. Anhi naliwat si Grace Ann sa iyang pagka-pidilahon. Abigyod na ako og naay alien diri puta. Ang among kusina every morning. And so, for our day 1, we went to Chinchachi PST. Paon sa Bisaya sa red nga color? Puwa. Ngayon sa manalo ni tuwal niya. Oh, basta ha, na.
然反應能源器俾 Hydra 搶走。 I know. Hydra can't get the arc reactor. Oh my God! Oh my God! Oh no! Oh my God! Nice work. Let's get you back to the expo. Oh my God! Ah!
sa may mutang. Dahil na. Buhay kayo, ate. Wala kami, mami. Kami. Hag, mami. Adili na. Load na. Nahihilap siya, ate. Mami. I love you. Tingnan mo I'm sorry, my love. Hindi ko pa. I'm sorry. I'm ate. I'm sorry. Tabag dila ka na. Na-excited kasi siya. Okay na, relax na, relax. Oh, no mo. Oh, lagi. Mami na, mami. Kiss, mami, kiss. Welcome home. Welcome home, baby. Ate. Haluin, nahilak siya, te. Kita ka-size na. Okay. Pang na ako. Gusto mo eh. Tingnan ka. Okay, sit here na sa Bila. Thank you so much for watching. Like and subscribe.